abantu binja bamwiza bamwe nibampurira ama radio burizandi kutaka munonga ndikubajanta aha ko bwirobu ebitoki nibingi akatare nikache ndikugira ngo tukaiya tutakuranga abantu bitu bagira akatare kakugumaho bwire buringwa akatajya kugira ngo bintu kubikwera akatare kasharuka kubikubura akatare katemba tukakora stable prices n'ibintu bingi munonga hati nyoni nza kubanza ndebeka ngo nagwandise cyo arevo yihanga ryo nabo kuba MC no chimangu nyowe bintu ni dreaming arevo yihanga ryo kuranga twa stabilizing ankejo prices abantu bitu basigara bine sente mwe twagwanira ubugabe bwa farmers nabo batunge bashime kubana batunga umuntu nko kuwagamo kundi promotions yino umuntu okuba nindeba nkajya aine vision kandi umuntu atinyo okuturyo mu the same industry none uri umuntu yotogu nakutwara nkai hata habaze kutwara industry eyitu kandi kuyakuzo mu bantu nakora ki ecyo kubanza runa ndabakozire nawe n'umuntu ari transparent n'umuntu ari trustworthy n'umuntu otakureba nimere yerizo narebe ecyo mumesho kansa rero C5 hereza DM Swaga Karuru akuba n'umuntu wine manifesto nungi nywe nakugambira Joana ati kindagambira abantu kikusinga computer iya kwenda kutwara ukumwizi abantu bakija bakashoma abana banyu bakashoma nekintu kikuru munonga so otakakoresha biyona yona otahirize DM Swaga Karuru Ronald Bataringa yani manya ko muntu orukwendeza umuntu arukunda entunguka umuntu atinire mutahi we yitama akubanya onkamanya Ronald Bataringa yakorwe nko 2018 erukwaho until now kandi umuntu orutwire nanyendeza mwegire hebintu bingi munonga ebintu akubasagamba yegesha nako bishobora nturara sitorokorgaho echamani munonga nanisha bangwa abantu bamwize mu mwakira hati noreba Bataringa yogu no mushija hami yagambe kigambo cye nacyameraho nakundo kuyamba abantu wareba umu media wareba mu industry yambara na westernom abana bakwasireho abeshongozi ba promoters na ba influencers abayambire nibingi munonga seche nchituhamani kitwereka ngo no mushawamani no muntu ari kwetaga nawo kwamani tukamuyamba ho yaine nko bwa cancer bwari yo naronda ati side yanje ayemerera umunonga talent za western munonga talent z'amani zona nwakozire ki nwazukozire nwanyumbice kwikaye impikire akambero asho abantu bamwizina ndakwakorera by'amani kwakora ishomero rya computer so akoze ibintu by'amani munonga yakwenda gukora umishaho byo nakubikora He's my brother. So do bakira mu office nzezi
intare munini rero mubireba so uyu munsi uruka so baranyita Jackson Mutahi, assistant in Nairobi district registrar. Majosi ya Rwaha Mugayajinda. Still the boss assistant na Stamina boss. What you are going to do? Kubanza urahire. Wandika amazina yawe, imyaka yawe, muzarwa, icyaro cyawe, ukavuga Gomara district. And again, ugende n'abageni uri kurahira. Then you break this space. Okay. Yes. So kugira ngo babashe kugira icyo bakora ari bwo gukora.
kikaba kirungi hati wangu kukwata iyo form kugireta basanga kugifayiringa. Yes. cyangwa bakakwata ndi kufayiringa. Mazima wa Chemba. Baranyita Jackson Mutahi, Assistant NRM District Registrar wa Kampala, kandi nanitwara umugishogu kubasa kwakira candidate obakweta Ronald Bataringaya orukorwa cyakaseta sero omuru Bushwere Parish mu Sub County, kandi oyine ekyetengo kyokubasa kubana yesimba ahantebe rwa Council LC5 rwekere Gombo Region, kandi akayagira mpaha kwakira forms ingash kushowinga interest omuntebe ejo, kandi izoba yatwara obuvunanizibwa bw'okuba nagarura file ejo raza form ejo izoberi ryebero 10 byo kwa mukaga akakagitwire biro 2 byo kwa mukaga, kandi yajigarura kandi twaje receiving kandi twaje filing n'ezindi. So nanyira kutwara umugishogu gukumusima abo kubasa kushikiriza echo kandi akakuratira kagayirene zokuzugamba za NRM. Nyenda kumushaba kugira ngo at least 2016 ninge 2017 byo kwezi oku ajaije officially tumunominating kandi tumwikirize abase kubona kurunda Karuru kandi abase kurangu yakasinga kandi yaguma supporting NRM. So ni musima abuguma na supporting ikinira kitu cha NRM kandi muendeza obuhanguzi. So NRM abukubango murodo mapitu kopegamba kandi kanebero biri kati okushonga bakawali okushonga interest abengenda kwesimba antebe yobwa MP yobwa district chairperson amuna councillors LC5 bona okatanchira hamwe izobero, kandi ngokuba yemba kishawa kandi ngokuchemerire ba MP bakandi bichirizwa kubana baza a head office chadondo amuna ba chairperson LC5 bani bashowinga interest exercise kugira mu Rwampara yona actually binji ba picking reforms ezo kandi exercise rone tamburaje, kandi arengo rwa district ba councillors LC5 bashowingira interest kandi jabantu binji kandi ba picking. As of now mutureba nko mu list we are almost twine mu kabantu kamakumyana when average yawe Gombo 8 kimasa ngo every sub county nebe inabantu batano. So which means abantu bakunda package kandi bisha kandi bahandolinga kandi basagarika yeje kandi hato ba promising ngo biri kumuna mushanju bali like kubane bisha n'abantu babo na munonga aba base kuba proposinga bakabasekendinga n'abantu batanu kurugera form zabo z'ubwabo tuzakubahandika kandi tuzakuba nominatinga kandi kurugera biraje kuba biri ninga guidance ziri ni na score bateko kuzukuratira kandi kurugera hato naho Rwampara kwero ni performing nkiyangariro kuri actually we are doing well. Challenges as of now itwa kubasa kuba twine some of them information babatajine kimensa information flow ninche unga tutwara vunanizo kugira ngo tubamanyise tukorangane n'abache ya persons ba NRM abamagombora kuna ngo batwara vunanizo bugambira abantu bo ngo basakwisha konka ejo challenge tufacinga
and two and facing a challenge make especially ya transport bamwe bargahari for example kaka let's say Kamwizi and Bugamba they are hard to reach sub counties so tukakuza kuteka mu transporter kurwo kwikaha yagarakayo umushanga na lancha dejine konka gukunda pate ageze kwasa kwikampa abasa kupikinga form kandi agigarayo karakaje tumbwire so tuina masungu ubuntu birubonga na burumbu teganisa abanta so ngut kwantureba kandi gokono bagamba ebindi they are okay ekiri kushemba n'ubutumwa cy'ubuyinira abantu amba kukinga form atukuze mu karuga ka bingi akora mpafuna karuga ka fair and fair election actually ubutumwa ubuko ngabe nyine inshongisha tezakwenyeshaba na munonga wabesimbire echo kubanza nduguma baka inquiringa bakatunga information ekuberikiriya kandi bakujya mu office na munonga bakamanya guidelines na munonga zikwazi kwataka ruka because ko kuza kuchetegereza guidelines wareba ngeza LC3 okaza kureba let's say ngeza structures okananiza LC5 sometimes zukushana so kunkumu tukakutwara information ebiri muza kushanga ya misleading ya community so tukabe ntubashaba kugira ngo at least babase kumana bashikiriza office age babase kutunga mu information babase kureba ngo at least bagambira abantu kuza kwatera karuru kandi tuti abasa kuba confusion echa kabiri ekinkushaba aba candidates nimbashaba okwatanisa bakagiro bumwe akadugumwe rwensi oragwe njimasa ruhangana atamutunyi because utumanya ngumuntu wene yakubumwe yembizi ruhangana yatigina kuwa kubasa kusinga kwendeza umucyamo kandi kuwa kwasa kusingwa at least uyichereze bino mamuri kusenga basa kusinga echa kandi nimbashaba kugira no wemamba kwatanisa online ejo bagezeho ubwiro mu kumana ba communicatinga bakombicerera namwe bashare so katuje ngo yesimbe nawe abo yesimbe nabo ngamwiza rya abantu bingi bakanga batano making sure mu communicating kumwe kugira ngo ikimira kitu cha NRM cyangwa kintu mutumo gumwe gukubasa ku bantu bihanga bamwena abashendekeza abanyamakuru banywana banje abakumukunda abunijeho nabo masheko izereka Donzi Jabu nabandi mwena rizi abakurugumuka Joana nabandi Musimba munonga office yawe umukuru abo kutwakiraje nabureka twakiraje kandi hati ya twakiraje ubarohereza bungi kandi ntumangu twaza kuzo mu karuru kandi tuza kuzo mu nomination ko kuyagamba akuba yaja mu information impango ntujiha 2016 nije mugaruke mu shendekeze tukore convoy y'amani kandi twereka abantu amani kandi ikindi nishaba mu w'abantu mwakireba mwara kuna submittinga kandi ikintu kucyahwa mwe nakaruru tukarimo kandi tukarimuje kandi mutagire tongere kutambuza pate yito misho President Museveni hangara nabandi bona bajyo mu NRM nabo kuteza karura bajyo mu isi mwe bare munonga kandi mwe bare kutambuza pate imbasima munonga mwe bare munonga ikitampaho ntaho bijana wabaza kujana n'ubujanunya nuraki kitara yes NRM nyo NRM njituyemo kandi satisfied n'ikora yikora imirimo yabo yayo abo kubanyonka bana isimbiro mu gurubwa NRM nkani ziraha kandi kana isimbiro mu konkani bwe nabe ndigira university kiri mutomu kandi in fact wansingire bwirobwe akaba speaker wa district age ya Gwamba konkati agente bagirugiremo so twe nabakwija at least ninye nabe ndayisimbiro mu NRM mwe nabantu mwe nabakunda NRM tongere tugikunde kandi mumpagire kandi we NRM ni dangu nico kibina cyonka na munonga ekikubasa kutambuza Uganda ejo misho waza kurebera kimwe a level yitu na munonga yabo ampara na western yo ngagamuje ko bina abantu baba bampara abantu bagwampara nimbakundira kimwe kandi mbakunda munonga kandi mwongere kumpagira mwongere kunkunda kandi isima niwe DJ Nelson wa UPC nabandi abanyamakuru bona mwongere ningukungambirira no kugambira abanyagwampara kugira ngo imwe batakumanyaho bongere kubimanyaho bamanye mu byo muntu mu bunzi kandi rije kubakorera ibintu bingi munonga. Yes, right, amazina ni Msima Shweko kandi erizo batirya district ya za Rwampara konka ahashituri na offices za NRM so aba Rwampara kandi erizo batashendekize omusheje wa man omusheja wenkubito kandi urukwendo rwa kansara LC5 aha Rwampara district
tumwinaha reka banza baramuseho ahasigara tugumize mu misho sibo nakwakira Yesu we bari kunyakira kandi kuko wagamba nimba akora abantu na rukundo mpango na munonga abo wita hunkuzagwa mwizi muri bushwere mu ruko gundi nkarukarabo na Ryamiyonga hamwe n'abantu ba Kigaga Erizo ijo tukaba twarebere wiziraha urukwakira form still today twara wagigara wagaraka wayakira form tante ndashobora abantu ecyane kigendo mu misho nanineta form naninditaninga form kandi yaba confirm di bagiteka mu receive files ba receiving bampa photocopy just indabe nyine then nomination zenyine official nebiro 15 yoko kwezi konka still hati urugendo twinaho twakora ki aho twaruhisa yes wewe mnonga iwe nka Ronald Amtire bataringaya tukareba wija wargayo wayisimba aha antebye bwa cancer RC5 kandi eyo wabiri wayisimbireho enyuma konka iyo tarasingire aha bwaci wargiye ukajyoti reka ngari kenye simbe abo kuba brother no manya moto yanje nibajangure mera muramwa yes ati buriya naza kukugambira hati ejesha ndiyo niza kusenya aka 30 okwa mushanju ebiro 5 enyakago so nchimaisa nguya enyaka ngahi enyimaho nurebera kimwe nkanje umunyaka 25 so nubwe nabire nshohwire umufirdi nashanga abantu abe bakimazire menyaka byangumira mu kace konkati circumstances zezo ecyabe kindemise buriya first of all kabere age na experience kuberi inche konka hati experience njine kandi nenyaka njine kana n'abanywani mbine tebirinke rya buriye rya kandi ugira campus wabazama abantu bamwe nibabataka kucengereje konkande kindi no kunda NRM abo kubakarano jangu obunde mu NRM kandi mbasa kuja independent kwanga janta rukunde yinyinire NRM kanga mu NRM yes omuntu wa Rwampara ningashi omuntu wa Mwizi wegombara ya Mwizi omuhinjo ryo kwa hansi omuntu ryokwe iwe nkiyo mwebembezo yijire kandi okagize okesimba ntebye bwa kansara no muraganisa kumukura kiningashiwe omwinire nteka ki abantu binja ba Mwiza bamwe ni bampurira ama radio burizandi kutaka munonga ndi kubajanta ko bwirobu ebitoki nibinji akatare nikache ndikujangu tukayiya tutakuranga abantu bitu bagira akatare kakugumaho bwire buringwa akatajya kakujango bintu kubikwera akatare kasharuka kubikubura akatare katemba tukakora stable prices nebintu binji munonga hati nyoni nza kubanza ndebeka ngo nagwandise cyo arefo yihanga ryo nabo kuba MC no chimangu nywe bintu ni dreaming arefo yihanga ryo kuranga twa stabilizing ankejo prices abantu bitu basigara bine sente mwe twagwanira ubugabe bwa farmers nabo batunge bashime kubana batunga ngo mu government age yes tukumanya nko muntu twazo mu Western Uganda tukumanya ningasho mu ihanga ritu nka Uganda tukumanya nka promoter wa man one of the biggest promoter hano mu Uganda kandi turebere wargaye wagaraka wayesimba umuntu uri nkoko mu rumwizi takubasa kuja futeka ngo ningasho mweshongozo wenyine uri mwizi takubasa kuja futeka ati umushije bwa nka promoter tiyaza kutereka kagoma na promoting akabura kuturetera ningashi ubwa promoter noza kwemerezamo noza kugumeza muno no koreme meje yona noza kukikwasaganya utekintecho hati noreba brother already ntuye ndinko mu leadership nta hati ebintu bya music haro umuntu omwe no mweshongozo omwe akaja ati politics z'yo mu music nazinga politics z'yo mu politics because mu music no kushangira n'abantu benda buryo mwe nagwana kurabaho so wita herishon bakwihaho kare notekwa kusigara no balancing mwene cyo kingegise hard work kugira ngo nimbasa ku managinga emirimo ya promotion kandi still managing emirimo yaci ya constituency yanje ninga yegomborora yanje kuri okunda akoreki okunda agitambuze kandi ekindi ndi promoter mu music hati ninza ku promoting abantu banje nkahi amugomborora yanje so still ni promotion after promotion yes promotion after promotion naniye nango abanyamwezi abaryoko obase kugira obugambo buke obwo abaherezayo nkiwe tukuhendera abanyamwizi beki nkubashabane kimwe nimba kunda munonge cyo nimbanza nkibagambira kandi mbashaba karuru mumpereza karuru kanyu at least kona imwe mumpereza amani rero mumbanje obuhereza webare munonga kandi ogwe yari umwami Ronald Amtire bataringaya konka erizo bukuija ahari Rwampara ningashe okuyija hano tiyija wenka yija na timu mpango munonga harabe shongozi haro ba promoter so twatwina bashija bingi munonga nambone munyikeze nyakiro umushija omwe nibamweta SB so SB events
sebo nakwakira banzura museho abari kutureba ninye nakira umwami Mashweko ngenda kubanza kuramusya abo kutureba bona tumusibirege muri je ibintu babirebota twasingire tutegerizo kurahira iyo kuwareba hine cyo kureba ikisigire tene kisigire twija twero mushaya tsimbara twikaha ebiri kumna mushana tugarakaha twargana tuzomura mwizi ntuza kuri cyafaye kunyanga kuyayo entebe yitu iwe nkiwe abaki warga ukagetire kambe ninkuratara na damutire bataringaye hatinye cyo kubanza ndi umuntu nko kuwagamo kundi promotions yino umuntu okuba nindeba nkajya aine vision kandi umuntu hatinye okuturyo mu the same industry none uri umuntu yo toguna kutwara nkai hata habaze kutwara industry eyitu kandi kuyakuzo mu bantu nakora ki ecyo kubanza rona ndabakozire nawe n'umuntu ari transparent n'umuntu ari trustworthy n'umuntu otakureba nimere yerizo narebe ecyo mmeisho sata abantu babanta butwendo mu ihanga no babanta butukurira ngo basa kwatra abantu babiheyo so nicyo nagira nti I have to come and support Mr. Ronald webere mnonga on your side promotion etambrete promotion teine shonga tumuntu tutambara twasaganya tukareba last time aho ni kivuro ni akasike kinihiro kikagati bikatambura bita twaratambwire kubi kandi tubaragenzireje because no manya buri kimwe cyona it's a learning so kikubaho cyona so namwe hati ahorije kuntegereza ahorije kumanyira mandaga the number 1 promoter western hato ije barwe birabira na mukaga abana mukaga byo abana mushanju byo kwa mukaga nzakwa turubarwa mzabibu still akasike kiniro cha Radio West abantu ababe harwe na round mbara na hando kwa abari ya round mbara na hand no bagambera ki hati bije barebe no manyu mu kubanza tukabanza kutabwizi tubiyentuta konkati mutwenda bije barebe don SB echa kutebekana cyuriyo hati bije barebe man gitu nimbe tabona bije barebe ecenja buro ekiryara mzabibu webari mnonga nani kushaba urukwendera ogire ekiwagambirayo abantu batureba ari nkora Media TV ecyo kagama ko kwaza kwendera nabo nk'icyacu turesire muri kabantu ba mwizi twagire no ndamutfire umwana wanyu hacito barebe itunturga outside tukija kwagera so kandi atimwa abo kuba muri abacyaro eminyeto batahibanje ba business people bahibona mwije twagire no ndamutfire ahabwa hero C5 webari mnonga kandogo yabari Don SB so Don SB events aba company yo kandi mazimani mbashaba eberebe byabagambira bana mushanju muze mu supportinge kandi kuko nabagambira team ni impango tineho promoter Shifa so promoter Shifa kamwe banzugira iki wagambira numureba neki bebe kirungi cyambara kora ibizina rya Kene Simple no barkwete kibebe cya Rwampara bazura musaha abantu batureba abareba nkore media amazina kaburizo Shifa Pro kandi shemerwa kuba niwe Mr. Mashweko Shifa Pro iwe embe situation rya hano kweja kona no kwikanesha heze iwe wabirebota nimpora shemerirwe aba hospitality erikunuya abantu ba Rwampara batwakiraje tutine bingi byo gamba just ito turenzero runako barangirire Ronald bataringaya yaheza abantu ba Rwampara nkiho muntu ukozireho na Ronald amutwire bataringaya kandi twire nawo kumara hakire ayiwe nk'abantu ba mwizi ukabire no mugambera hoki Ronald bataringaya ni manyanko muntu orukwendeza umuntu arukunde ntunguka umuntu atinire mutahiwe yitama akubanye onkamanya Ronald bataringa yakorwe nko 2018 erukwao until now kandi umuntu orutwire nanyendeza mwegire habintu bingi munonga ebintu akubasagamba yegesha nako bishobora nturara sitorokorgaho echamani munonga nanisha bangwa abantu bamwize mu mwakira webere munonga on your side nka promotion ya music kuryo kwa industry yite today noreba ngo netamburita industry yite rije munonga akuba ko kushanga hanta hari competition kibano cyoreka ngo hine step eyimutire kandi cyo star enyuma tukatugwejejire ka turi yawo stine cyamani kitwabe challenge to pushing konka hati ya abamwe abeshongozi bitu batambireho barebe bintu biri handi so bayenda abarukwendeza industry bayenda babireto witomuka so hati nindeba ngo industry yitu eri ya star mazima
gira bugambo bukibo wagambira yo abantu bamwize abariyo kwa hansi abahingi bomwani abebitoke ababo gira iki abahingi b'imiti gira utugambo cyo twabagambira abantu bamwizi emirundi nkesha tayinjira mu rumwizi obuzobo bw'amana n'orugudo orugudo rwa mwizi mazima turuji abojo eminyeto ubariremo abishiki eminyeto ya mwizi neyetaga enkurakurana y'amani munonga nanisha bangu murebe omwami Ronald Bataringaya naza kubahabura munonga mwaba kandi mwegereho ebintu bingi akuba ni mangwa ine skills nyingi na tupromisinga kugira ngo yagira mu ntebe naza kutukorera ishomero rya computers kandi ikindi kumangwa cyo nacyo basa na hategesha cyatanditse nkore media roho nkore graphics zeroho nkore promotion zeroho nkore comedy nibinje munonga super accessories super promotions buri kimwe cyo nakiro companies zatandishireho kandi zariyo na tuwari kubyekorera wenke byo nebinayiza gamba abo kubikora mu naba n'imyeto batahibito kandi nitwe turukora so nitugamba turukumanya turukugamba ece batatugemere konka turukugamba ece turukumanya yes webere munonga ogwe yabare Shifa Pro kandi mwebare munonga awankore media rekanya kireyo omweshongozo mandi bamweta Izeraika ogwo nawe yabagumire hwaha yagira yakwate motoka yajivuga yata nintekwa kubanza mpikeho base kuba ni mpikaho ninyerebera Ronald amutwire Bataringaya rekanya kire omunene ize nakwakira sebo banzura musabano batureba abakutureba nkore media muri y'abamani ndeba no cakore kibozubozo za ndanchitambura ninchikunda yamani wenkiwe abakiwarga ukageti reka ntambure no mushijo za district kumwe side yanje ayemerera umunonga talent za Western munonga talent z'amani zona nwakoze reci nwazukozire nwanyumbike kwikayimpikire akambero asho abantu bamwizina ndakwakora ibyamani kwakora ishomero rya computer so akoze ibintu byamani munonga yakwenda gukora umishaho byo nakubikora ko muntu rumwizi no umugambira ki Ronald amutwire Bataringaya atogubwa ari umwana wabo kandi uri wacaro kandi njire yari umutawuni nanda kufunira connection z'amana abantu bamwize omwani kafuna katare ebitokiye enguda kazikora buri kimwe cyo kikazarayine wakireba so nitabeshongoze nza kuba ntuje ko mwizi imwe bino buduka abine amabara abayindo za hotel kutwijo kutateka concert muza kuba ni mukora so mwine kureba Ronald Bataringaya mukamuhereza karuru twagaraka side yawe ejo ina birende live mu nashana itomeraho live yawe nashanguye no yumba na umuntu uri kumanyonka hope kugira manya hope kuzire manya hope ari ata hope na barkuyatengaza hero nakore sente zanje nagoma nimfuteka mu sente zanje so kunashyire kuno hatito kinyenda unonde nko kuzutankiye kuri bwana shongeje no gigambo hoki shingwa sa kugambira nanyizo sha sente nzine kana azukwereza ndazitachiriza nizo zabe zoha akasente nezihanga sente zine mukama wazo kurugeri zocimanye sente nzibazigeza wozine nkahi uriya najya ngo akakutrustinga ko umuntu we abinama unaza kuba nawe konkati ko kira wa mutere na kandi ati matwa ati ni kwasta kora agreement na nyisigning ntubo ampa sente ntuza kuba hamwe mpaka so mbona ati no nagambira abantu ngo tukimwinaho kandi tukimwetaga abantu bo ni bacireba bata abantu ni imbenda ahibari abantu bono basa kubana bateka ngo iwe nawe kurigiro ko umuntu yakutrustinga akakwesenteze mukikirizana bo bakabene bajyango mushemere kwa numukwatanisa atabantu akureba nkore media binigumani barebere cyo bakuteka mpaka niyo ansa yabijire akabiti ndabashobora ikikire baza kubana bateka ejo amurebe wa umuntu uri mu rumwizi ukabene umugambira cyo mukaruraka uri mu rumwizi aka Ronald Bataringaya akaberira abantu binji kandi mo bacaro numubamanya nimucimanya buri cumwe ngo ibintu nibitamburaje mwene kumanga muri y'abamani wabere munonga nani kushebugambo bibere bushatu turukwendera nyo cikwasa kubagamba taro kindi bahagire Izeraika music bamukunde munonga tatino na job promotion abona bakuyambaho industry na talent ensya nezagwire kuzimusi wacenga yarone zagwire amna barumna dizo kuzimusi talent zagwireze atwashanga teyonkemwe nimbasabta mentioning muntu bakaba baro kushangwa ishungure imyaka 15 tokakoraga concert kire karoho niyo ninje kwereza no mentioning yo ubwo umuntu nabone bemanya
just you niwe rakora stage you ni umunyamakuru niwe no bamanya abatakozere concert arona ba legend upcoming no ronda kunya ngo umuntu atakakozere concert naba yagwire kana tubona nafunira mukaye so nyoni nakumentioninga ngo umuntu muri legendary atenka Sister Charity so mbona hatuje mu Sister Charity akago ati ndebere yimuka ndebere yahanika ndebere yahanika concert so chikumanyisa muna improving nawo no manya kabari miro murimbe gwa analogo katuri mu digital so ato mu digital musayi mupya yeah man generation ogo ya Israel kandi abankore media mwebare mnonga mugume amazina ne Msima Shweko mugume mutakaragaho. Alright kandi ko kunabagambana twaturoho babantu nibingi timu ni mpango tinku basa no kubamarayo konka kandi nagira nti reka tubanze twakirana n'umushijo guno mweta Jabel kandi ogo no wa Jab Music kandi mazimogerezeho kukwata industry je ya Uganda akagira abana bo yakwataho akagira binja bo yakwatiraho binja muri kumanya na mutari kumanya binja bakwatiraho so nani kushaba banzora museha abarufutire bari nkore media TV abarebi bankore media nabaramusya Jab Promotions Jab Music yutawa kumanaginga S Mulungi Flash Love ntubakunda mnonga wewe mnonga iwe nkajabu omusizo gurona damutire bataringa ya iwe nice cyaragayo kikajya ati nyo kandi gwe hinaraga hona konka mbase kuba ningenda nawe arikuza kwehandikisa hati noreba bataringa yo guno mushija hami yagambe kigambo cye nacyameraho nakundo kuyamba abantu wareba umumedia wareba mu industry yambara na Western abana bakwasireho abeshongozi ba promoters na ba influencers abayambire nibingi munonga seche nchituhamani kitwereka ngo no mushawamani no muntu ari kwetaga nawo kwamani tukamuyamba ho yaine nko bwa cancer bwari yo naronda ati nko muntu twira promoter kandi niwe orinka manager kandi still nka promoter ibe to kureba ngo yaza kuzo mu ntebe kuri akazo mu ntebe hino ko rukorera mu kugira ngo nka promotion neza kucendera ninga noreba ngo nikibasa kwiyongera hata kankugambire abe nayamba industry atine powers zamani powers zeyenche abe nazikosa ayamba abantu kashati yamara kuzo mu ntebe nkimasa ngo nakwihebirunja higuru abireta hansi promotion egendo misho so ninjangu tumuhagirire kimwe afune ntebeji abase kutushakira munonga itaba kwetaga obuyambibwe nechamani munonga abanyamwizi no bagambira kinkiwe nko muntu abanyamwizi bino mugisha gumwe gonga ogo kuhereza Ronald Karuru akabacicira bino mugisha hati bino gukosa babatamuhira kabargo mu ngaro itwenza ku mutwaro mu promotions atuyambire kunu bamuferwe sabantu bamwizi abantu banshwere mutera Karuru Ronald Bushwere abase kuba wa kansara witwa LC5 yes nani nkushaba abarebita abantu batureba ogire okuwa abasibura umugambo nka buke bubiri rukusibura abantu ba Western abantu abakureba nkore media nimbe baza munonga okagira music ya Jab Music S Mulungi wino bweshongoro nkagwatika nobundi aina keshongoro na Megaton bano kamanya then Flash Love aina keshongoro Kasia akatire weekend age muzaidi achano zabo mu burendo bweshongoro burungi bubatereze myoyo tubentwetegekero kuterera Karuru Ronald ntubakunda munonga bankore media in short aho turukwenderamo ahina kunanira kubuze hwaho ari S Mulungi na Flash Love ahabo akiwarigire nko muntu ukagira ati deka ntandike managing abeshongo zabo nyowe ndiyo muntu rukagira intaranta na munonga muntu yaba nakunde cyakora nco warebire nagira ntantandike nabicaba babiri then mbone kuronda omuntu oraba kusinga ko talented do mu Western ari kwendo buyambi so umuntu wakubana naka hati ndinka ndiyo mweshongozi ndikwenda ndokwenda ngo nkorenka korabo na S Mulungi ninga shinka Flash Love nka koranta notikira Jab Promotions twine office omurumbarra korano ryaho notikira by the way turi open omwana customer norgo mu Western tukusaba sente zona twine condition yona kubanga twenda kutita fari Western music so wijo kwenda korabo ija office yitu tugambe twena tukore kinte kirungi webare munonga kandi mwebare munonga abantu batureba
egi ni Nkore Media TV mugumeho ebintu ngine bisa nibishangwa ari Nkore Media kandi abanyamuyizi banywani banje nimbashaba ngo mazima Ronald amutire bataringaya mbase kwa numurebe serisho rungi abo kwa n'umuntu urukwendeza no muntu urukubasa kuguma ikigambo cye no muntu urukuremera amarama kandi urukuza kubahereza byone mu rukwetenga so mbone murebeje muhereza karuru asinje abase kubona abakikerera ningashi nabebembera kandi abebembereje umuhando gurwe Nkore Media mugumeho mutakaragaho. Yes, all right. Amazina ni MC Mashweko nko kuna nabagambire kandi mazima erizoba ko kuna abagamba ngo timu ni mpango yo timu ni mpango aboko mushije ogu no mushije w'ekitinu sa no mushije akuzire n'abantu bingi eco ningira ngo abingi kibegese kugira ngo mubene murebera abantu nkabo ware umuntu kwisha kwe just kwehandikisa nkoku arikubasa kwijana team egi yona so nikibani cyereka kandi team y'abantu abakozere nawe so abantu bamanya ngo abantu bareba umuntu bakumanya umuntu ubwo no muntu w'abantu ubwo nubeta umuntu w'abantu mbeno kutwatiryaha so twabugana cyo Imana weminyeto wa Rugando Rwampara sebo nani kushaba oramusa abareba Nkore Media webaresebo umwami bishansha nabanyeta Mashweko Mashweko mu rujugu niki nabajeta Siblikinsiri Sovli King Code anyway na erizoba nashemera gukushangaha ntire ni following video wa TikTok kureba noteze bishane na mahembe gento mbara aho following ngutero ka like konka amazina ne banyeta bya mukama John ni ndugarugando Rwampara aha umbururu butwahereza ubwa NRM ningashi NRM structures nkesimba hantebe yeminyeto ahabwa Rugando sub county kandi nasinga karuru kandi turede ko bembere iminyeto yes thank you nasinga karuru kunasingira karuru iminyeto yanje nageraga nise kintu kimwe nduza kwatanisa tukore hamwe abwe burunji bw'iminyeto na Rwampara yito kutwariza hamwe kunika hana shanga ho musigazi narga muyizi kandi umusigazi ogu ni mumanyati yambera musya nashanga yije kurondo ubuhagizi actually yatije kurondo ubuhagizi yize kwehandikisa kukakasa munanda kwesimba muyizi kandi kurugiro ko namurebere hebere by'inyuma ho n'umushije ariko manya kora kanyo ni kunda kutambura n'abantu abakunda kora ubwo umushije naje akora abantu bamwizi ndakatanche speech yanje reka mbanze mukora karura abantu bamwiza bakundeba bamuhereza karura ubwo umushije naza kubakora ebirunji byonka so umwira kageminyeto nyenda kuhiga minyeto kugira ngo eci sanje iki nyenda ngo minyeto yijumbere munongo mu bintu bibukweto bibwebembeze na ntunguka sente za livelihood fund sente zemyoga sente za parish development model eminyeto neze yijumberamo 25% na nabo 25% bagarike bazibazo nyuma waragizwe konkato bwebembeze ubutugo twenda ntenda ngo tubahige sente zo baguma bazi hayo bazikoze ebye ntunguka ntumanya ngo minyete yemwe shomire na nabandi baratunje chance yo kushoma mwe n'abataratunje chance yo kushoma kwika hari kufune mirunji ubu sente bwa government bwaguma bwisha babukorese batunge mpunu bagire bindi projects zinde zo bakora yezo kubahereza ka sente iwe nkiyo nko muntu wasingira karuru abwe minyeto iwe minyeto yawo nkiwe iwe binire plan iki nkanye at plan yimbinire structures zitwara biriho tukasinga ubururubu tingo basa kubabisha hezo ngutuza kubasharire ngudu tubaritera amashomero konka ntwenda kwatanisa na government ako program ejo Museveni we yagerese president wihanga akagira ngo habeho structures za use konka nabayine mu bwese kugira ngo eminyeto gike kutungo bwebembezo ubu hinde cyangwa cyo kwambaza kuyamba minyeto so ni twenda kuteka government abonkenke ningashi tukabataxinga munonga bakarebeka ngo hagera esente zaguma zija barike gumane bateko conditions zigumere ezo kuri meseminyeto kutunga sente ezo yadaba mwini bazitunga bazikosa kubi konka process yuko zituge bije turi baje nizo bagumera kunganti shawa government esente zo gumeneze leta ni twendeza kuteka yiraka kugira ngo bagume bazitunge kandi bazikose nabagera amiyete mwene ine kwetombita nagira ngo sometimes esente abantu program nanka government ke kusindika sente ngo shanga ubumwe imumazi kwatira higuraho esente zo zabura kwikara buri munyeto so ngaje no gigamba hoki eminyeto bumwe ni wambagambe byo kugira ngo babatine information aba ati obwebembezo bo buturuntuza kwihaho ekisanje cy'ikiruntuza kwa tube tunabebembeze nkaba kansalazi na ba youth leaders hati nkitwe ushanga ngo sente zikanka amagomborana na ma district hati nkito bembeza bagira gomborana na sabukana na town councils na district esente kuzikwija abana te bakufuna information ngo sente zikuzechi so kuba kuja bacura bwanyuma sente government yazigaruizeyo bo batekateka ngo minye ngo abebembeza ba sente bakazigi konka government yo ine iteka eri kugira ngo barite sente hino gwiro bakwa bazihire kuziteka mu bantu zikakora so ubwiro bwo kwaho egareke zikora telekorashi
ezitwara cyama isangu bakazitwara kugira ngo imenye telephone information ngo sente zizire bakazikuratira bakazihayo cyama isangu hatito mu rumugo gutukoza gukora no kumekinga shock kureka ngo bafuna information ngo sente zizire na program z'izindi government ensezire yuneza kureta baba ni bazimanya bazikuritira kunge sente mbaba tazirire nani ngushaba umugambo bere bushatu osibira bari bankore media tukwendera nkore media ni nyenda kubasima kumpeza akagishaka communicating aho namenyete yanje abwarugano sub county na Rwamba rukutwariza hamwe mwebari kandi mwebari no kwisubuhereza abantu watubashanga umuntu ekintu kirugamba barachije kitushanga amanya gwito Rwambara ahagura suruta kukashanga ngo tubasa kudeliveringa information abako abajya amasumu na naza TV ni babasa kureba ikintu eki bamanya ngo mwebembezo wabo ruyarariyo nabarobinjira ekinkwereruka naco ibi cyahwireho cyastara program awampira kagisha ko kusibura konkana nyenda kwigabana ba Rwampara eminyeto turundo bwebembezi uburunje bukoza kutwara umisho webere mnonga webere mureba nkore media TV kandi wano tureba webere umuntu mugoro kwa n'umuntu munonga webere kugumaho webere kandi webere gumana following programs zetu imwe n'abamwezi ninja nimbagambira nti imaki murakore izina n'umuri yonka Ronald Amutwire bataringa ya ballot paper so takija kwa no Madiam Musaga kandi kazoka gumano jete Diem Musaga akantamurebaho Ronald Amutwire bataringa ya no warkwije kwa ya ballot paper kandi ukora keho tikinga webere mnonga Nkole Media TV uwe bari mnonga kutukunda turiyaha Rwampara district kunka turiya offices eza NRM bweno omukuru Diem Swaga ningashi Ronald Amutwire yijagarayo form akazakira hati yija kuzigarayo tutegereze izoba ribaramurangire hati niwe candidate ahikire owo kuba nakikirira mwizi neberiye gombora neba sub county mwizi sub county mbweno ndina nice boy UG nawe yije rizoba okushendekerezaho omwami Ronald Amutwire bataringa ya mbweno nice boy ekintu wakirebota nimbatangira mwe nankore media turi mu izoberi eriyo kugarra form district NRM yes twatushagatire Diem Swaga Ronald Amutwire bataringa ya omwana wa mwizi so bantu mumwereza karuru batakarima kumwereza karuru kuba n'umuntu okukagire ntunguka nanda kubatira ishomero rya computer ni mumanyu murembe gwa hatu tine computer no teganisibwa munonga akwa buri kintu cyo kurebe kirungi ni kikogwa computer nice boy iwe nko mweshunguzi and Ronald Amutwire na kumanaginga ogwo mshija no mwegera hoki ikinde cy'inkwenda no kumukopaho ninjire yo kuma abantu amwe n'umuntu kushanga ngo we n'umuntu utakuzarawa nakunda abantu nayendeza ibono jana nora abantu bona bijura hano abo umuntu ogwe so na inspiring munonga abo njire yo kutwazamo ibintu bye nanye nyenda nyica kare niko ndabitwaza no kusengaho okay nice boy akaruru akamwizi enka kuturaze katera nabanishaba ebigambo bibiri bishatu bina byo kubasagambira abantu abakutureba abari side za mwizi ha mushijo Ronald Amutwire bataringaye abantu bamwize cyngwenda kubashabe cyo kubanza mutaka akoresho biyona yona mukaherezo mu ntakaruru atari Diem Swaga umbanta bakwende ntebe ya katano kansa rero C5 hereza Diem Swaga karuru akuba n'umuntu wine manifesto nungi nywe nakugambira Joana tine kindagambira abantu kikusinga computer iya kwenda kutwara ukumwizi abantu bakija bakashoma abana banyu bakashoma nekintu kikuru munonga so utakakoresho biyona yona utahirize Diem Swaga karuru okay we bare mnonga akaruru tukahereze Diem Swaga akikirire abantu ba mwizi mwe bari munonga